y yo estaba trabajando y después los coches. Afrikadan kelgan qum turunda so'z bor, El cielo Ko'ksada estaba ko'rinadi. naranjo. Ko'kning Pues, tishi zanglarga eso bo'la. pasó una vez Biroz so'l. en todo el mundo. El toro Coco, el toro de Seco. Me parece increíble que sea tan cara la luz. Yani aytıyor boyunca bütün enerjiya bu otraуда Жил тегермәннәреннән килә. jil tegirmenden kile. Çünkü bunda bir küp jil var. Hem kayber enerjiya solar panels. Кояш панельләреннән инде. Hem bunda enerjiya hem yaktılık bir kıybat. Декабрда булай жылы булуы гадәттән тыш хәл икән. Şöbet 26 oldu. Кичә 26 иде, бүгін 22. 22 тирәсе. Сәбәбе Сахарадан килгән җил, комлы җил, шулаймы? Әйе. Камаларның bu kumlu jil için sözü var. Hem o bana ayıttı, ben onu bilmegen idim. Kalima. Әйе, иде шул. Şey, kalima. Kanarişa üstünden. Баштайш. İsimlikler, isimler, başlar. Менә без шүлнең иң югары ноктасына килеп җиттек. Инде маяк күренеп тора еракта. Менә бүген Pico de Bandama деген җиргә барабыз. Анда элек вулкан булган. Шуның чокырын карарга барабыз. Бүген һава шундый болытлы, җилле, салкынча. Без барырга булдык. Һәм без әлбәттә чирим алдык. Шу карарга. Инде берсен менә мачыдык. Después del verano está todo verde. Son viñedos. Нәрсә ди? Şarap için. Yüzем Hüseyin. Ey. Жайканы ул барысы да яп-яшел. Әлегә сезон беткән. The world is, yeah. What are you eating? It feels like there's one person living in Gran Canaria. It's you. I told you I'm the king, but you didn't believe me. Have What you is eat this? It's cactus fruit. Oh, okay. But this one is really good because it's got the color. It's written that it's prohibited to hunt. So you're like now picking fruit and surviving No hunting? without hunting. Oh my god. I thought you went yesterday. I wanted to go, but it was so good weather. So I go to the... We wanted to talk to you and ask you how it was, Yeah. but here we are. It's very good.
Hozir kaktus jemishini nishik jiyasi ekanini o'rganamiz. You know, we Kurd, we live in the mountains, so Ah, we know I how see. to eat. If you touch it, Ah. Oh yes, now I see. that's why don't touch it. Okay. How do you say thank you in Kurd? Spas. Spas? Are you serious? Yes? Ah, interesting. The natural knife. Tabiatda barisi da bor emi. Yeah. Pichoq da bor. Bizda bor. Hey. Yeah. And do like this. Show his mouth. It's red. Men kim o'ylaganim kaktusning jiylagi bor deb. Siz bilaydingizmi buni? Hey, yeah. You know, rizq. Yes. In Islam. Mana hozir biz ishlatdik Markoni, kinetkani. Hozir qolganlarni ashadasi qoldi endi. شرفكم باعوا. شلون قاعدة حلوة. Halwa. حلوة. شرف. Bular mana Kanariyadagina o'sib turgan o'g'ishlar o'xshasa. Mana bu Elekkaga vulqonning krateri endi. Anche bitta langostina solgan edi. Ham sho'y qizdiramilarni tuzsibi, sarımsak ekan sarımsak sibi. Ular pishib jetdi. Hozir limonda sovib jiberamiz-da. Nimaning ta'mi sho'shagan. Kivi. Kivi aşağıdan ya, amma shu vaqtda tanirsa aşağıdan. Yumshoq kivi. Aya, eng ko'pi kivi aşağıdandir. Mana Ispaniya yo'l aflisunlar ile Valensiya provinsiyasidan aflisunlar keltirdilar bizning Yevropaga. Ham har kishining yurtida ana shunday aflisun suvi sig'ar uchun jo'lanma ham bizda ana shu aytib sig'arga bo'ldi hali. Gran Canaria kishilari suyasha turgan ispan tili o'zgachaliklar. Alar masalan Buenos dias deya so'ringa Buenos dias deb aytadilar. Esa gracias deya so'ringa gracias deb aytadilar. Ya'ni s ovozi tushib qoladi ham anda h ovozi kelib turadi. Boshqa tilda ko'p ko'rasiz. Alar siylasham deya so'ringa huylasham deb aytadilar, bu shunday. Bunda ko'pincha Venezueladan emigrantlar yashaykan. Biz turadigan yurtda da xo'jalar Venezueladan. Ham shuni aytasim kela, ispan kishilari shunday жылы do'stona munosabatda har vaqt senga yordam etarga turalar. Mega shoddim alarni. We have 25 minutes for the sunset. Aha. Hozir tog' boshini berib qaraymiz. Let's do because one Quyosh boyigancha ulgurga tirishamiz. No, there. Mana bizning yurtni bundan ko'rib bo'ladi hozir. Qarasiz bularga. Minglagan kaktus jilaklari. Biz vulqonga borib yeb yuribmiz. Xuddi bundagina bo'lgan ekan. Butun shaharni ko'rib bo'ladi hozir. Ha, deganda Santa Anna Shirkova. What was here again? Cannons. 3 or 4 centuries. So if anybody attacked Gran Canaria, they used it, yeah? Or Just 3 enemies in that time. Who? Those times. Republican rebellion, possible invasion from Morocco or England. England. Tres. Kichkina bananlarga o'xshagan. Biz mana Poema del Mar degan akvariumga keldik. Hozir kirib boramiz.
dushanbe baliqlari, depressiyali baliqlar. Nemo Sensor brochures. Mana the message. Mana Agayetega da kelib jetdim. Hozir Piscina Natural degan yerga boram. Bu Agayetining tub tuslari oq ham zangar. Butun yerda shunday yurtlar. Zo'r baliq qashag'anim. Mana bu yer Agayete Piscina Natural. Bunda kirarga qiyammi yo'qmi? Qiyolig'im jetami? Salqin.